wubatse sinzi kurabona ifoto Uburundi bw'imbere kazoza 2040 ingene buzoba bumeze uhora ucariye kwa ntare ndibatse yego je muhanda haca ntashe canke ndi nko muri sport nuko aya kabisa kuberi sinzi kwe naye yavyisangamo oya kwera ibintu by'urukundo byapfiriye neze mu rukundo man ibyo biragoye gose nka Febere Burundi wewe ndakubwiza uko ndakubaza yego kituma nakubwira ati umuziki w'u Burundi warateye imbere none Fabere wewe umaze kubona abapeti tufatire nk'ubu kuri generation iyi generation ihari ubu yego urumva n'abapeti zubona bavuye ngaha mu Burundi baragiye gukora amashow iburaya France Suisse Belgique tubona ba Dramati ba Fernando ba Double J kabona ba Dramati haya bafizo ubona bari legend y'intisha kuvuga kubera bajya anye ibintu inzo gukora amashow hari iburaya indege bazifata hapa na hapa wa Bifese bagenda za Australia shona ko muziki wateye imbere abaririmbyi kare ntivyakunda yuko umuririmbyi ashaka kugenda uko byasaba yuko ujya kubiburaya ubayeyo hakaba nko mu diaspora maze igihe kinini asanzwe azibinza entertainment akaba rero organiza show kabisa kaca gutuma ko naka ari ngaha show je ivyo bigano mpanda birabari na rimwe abafifizo akavuga ati twebwe babe nabarorira umuntu atumye dukora show ngaha anye ni DJ Pole yego kabisa tusembere mu muziki warateye imbere ugiye kora no mashusho media za YouTube zande urabona ko ama views barakubita kwezi kumwe 1 million ati kabisa yego kwe tangwe gukurikirana umuziki ryari bigenze gute ye Fabere Yelo wa people, ladies and gentlemen, murabona meze fresh nanjye ndameze neza cyane kabisa. Ubona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane ni Fabere Burundi cyane ikiranga kirumwe. This is Step Media Network. Ubona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane. Dushishikara kubashimira cyane support yanyu, mushishikara kutwereka, mushishikara kuduha mugira subscribe, like, share, comment kugira ngo ibiganiro byacu tubaha bishishikare gushika kure cyane. Uno munsi ndi kumwe n'icyamamare utaza ariko genda kinzi ko ari cyamamare, ariko imbere yuko ndamwakira nagoma manze mbaramutse abantu bari ku mugabane 4 cyangwa 5 yisi. Ndahera ku mugabane wa Amerika, abana neza abanyamerika nabo bati ya diaspora mu Amerika bati Fabere Burundi turi kumwe namwe 5 kuri 5. Nkaca nidugira Canada ukabona ko ibintu bameze neza cyane. Europe mamuri kumwe natwe kabiri ku kandi cyo tumanuka gatoyi muri Azi Dubai, ahundi bari Dubai kabisa bavuga ati Fabere Burundi turi kumwe namwe 5 ku kandi. Rekaje kwigira muri Saudiya babakobwa bati twashitse. Nuko mubitubwire rero ko muri kumwe natwe muri comment muvuge ati nibereye hano. Kaje tumanuka gatoyi muri Australia bati namwe turi kumwe 5 ku kandi. Uno musore rero w'ikizongerezi reka ndamubakirira. Umusaza kiri gute? Fresh kweri umeze neza ndashima witeka kabisa. Yego woshura kwidonora abari ko baradukurikana kuri Step Media Network. Ashije nkuko bisanzwe nitwa Nikuze Aimable. Nikuze Aimable kabisa. Yego Nikuze Aimable. Nikuze Aimable ninde mu ijambo rimwe? Nikuze Aimable umusore yego akabari ngahi Bujumbura nk'abandi bose. Yego nturubaka oya mengo sa nububatse kamuga probleme yego ni probleme zingorana. Yego kabisa. Nuko Aimable uno munsi twagusanze Bujumbura n'uruhe rugendo rwawe uvuka Bujumbura canke urugendo rwawe rwagenze gute? Jewe ubona nsa nimvukiye gacha Fabere nshano kuri musanayi tout simplement jewe mvuka kandi Muramvya kabisa. Muramvya bori bitwa mu Rutegama. Niho nize ndahava ndagendeye kwiga Gitega ubu canda ngahi Bujumbura ndakomerezaho nyene amashuri nyene university. Kabisa. Unye nkaba nararangije university
sawa nkabandi ko tupambana n'abandi nk'abandi bagene ngaha town nyene kabisa none wiziki Jenny Civile no kuvuga iby'inyubako kabisa iby'inyubako naho ngaha boro turi haba hubatse neza sana nka ndiko ndagenda nkuku ngandiheze tuntu tumwe twinyubako nyene nkati tubara dekonye cyangwa utu ntibadekonye ntibadekonye yego ahantu zingena nuko nyene bigenda kabisa uvuga ati uwo gufata akakugereka inzu igeretse nka 50 yego avati ino plan shaka kuyincapira shaka kuyinyubakira ibintu bimeze neza cyane no kuvuga ivyo ya naka kanya ivyo ivyo onye ibintu biba byoroshye sana yego ivyo onye ahubwo ati je nkene ibi nibi cyambere cyukora kandi gapimisha ikora icyo yitwa ikididisoro gapimisi kabona yuko ivyo bintu akubwiye bishoboka cyangwa bidashoboka hama kambye ati mutama mbona bimeze kuno kabisa ivyo nta ngorane kweri aho ni sabantu kuko ndazi uri gukurikiranwa n'abantu benshi bo ku mpinga zitandukanye zo kwisi yego no kuvuga uwo kwitura akavuga ati wana Emma nshaka yuko unyubakira inyubako yego nta kibazo ntango aravyewe kuva nshika muri secondaire jewe kuva nshika muri secondaire nashaka ibintu niga nyene nkumva nyene ndabikunda sana ona nka science je muri secondaire nize science no kuvuga bamwe bari kwiga za nde za paramedicale amateknike and so on no kuvuga jewe muri jewe narumva tout simplement yuko narakunda ibiharuro cyane kabisa no muri kaminuza mvuga ati jewe nkenegera kujya muri faculty irimo ibiharuro bashaka ati Jenny Civile nayo niyo no muri kaminuza mvuga ati niyo no kwiga niyo banamuhaye mvuga ati iyi nta yindi faculty kweri numva byo kubaka sawa nivyo by'abahungu je shaka bashaka ibintu amafakiti duguma duhuramwe abakobwa benshi sana wewe wishakira ibintu by'igisirikare wowe none kubera ko yumviriye kwiga ivy'inyubako antuka jewe nko mu Burundi gitwa navyiyumviriye mu Burundi abona turi muri pays basi no ngo basi iracari mu nzira y'amajambere ntibashika ku majambere iri mu nzira turacari mu mbono kazoza yego iri mu nzira mu Burundi hari ibintu byinshi bitarubakwa musanzwe igihugu ntikiratera imbere tout simplement kirakeneye inyubako nyinshi kabisa cyasite inyubako nyinshi kirakeneye aba engineer kirakeneye abantu nyene ebana bocubaka kene igihugu cyacu bana tubacari hasi gose ku mabarabara inyubako n'ibintu byinshi gose zituma bateka jenje mu bintu by'inyubako kwera ndabona tout simplement muri kino gihugu cyacu tubacari hasi mu bintu by'inyubako tuko ndisanzwe igihugu umuntu ataratera imbere kiretse n'ibintu by'inyubako umuntu ataratera imbere ategereza kuvuga ati reka je niyubake shikire basi nk'abari abantu natwe rero ko yatukiri ngaha anyi tugateka twiyubake dushikire nk'abya bihugu byubatse sinzi kurabona ifoto Uburundi bw'imbere kazoza 2040 ingene buzoba bumeze uhoro cyane kwa ntare ndibatse yego je muhanda hacha ntashe cyanke ndi nko muri sport nuko nyene kabisa none entre ta uri mu rukundo jewe oya kabisa kuberi sinzi kwera yabyisangamo oya kwera ibintu by'urukundo byapfiriye neze mu rukundo man ibyo biragoye gose menga ujya mu rukundo nyene menga je nk'ubu ukuntu yimviye menga ujya mu rukundo menga ufise nyene vision ni vision karani swasana nimba byumva none kubera gutari mu rukundo jewe none vision karani swasana nk'iyumva basi reba mu gihe umuntu ari mu rukundo Fabel tureke kubeshanya reba umuntu avuga ati jewe Maria je mwakoza nda turi muri October cyo twamaze n'umusome le premier yes cyahiganiro ni sawa kari kimwe yego itakinye n'umugisha kwe turi muri October afite umuntu ari mu rukundo neza ati je ni mu rukundo reba umuntu avuga ati jewe urabona nko muri sama nko muri wuti
cyangwa muri juillet cyangwa muri juin uwo muntu tout simplement avuga ati jewe ndabona ko umwana azoba ari mu mago icyo ko yabandi mu rukundo uko n'ubusina ibisigaye n'imifsinata yego kabisa kabisa nuko reka twimanukire twigire muri entertainment ya music kubera ko no mu cyatumye no guhamagara ibyo biri muri bimwe byatumye numva no guhamagara n'umusaza kugira ngo turabire hamwe entertainment ya music. Yego je byonzi ndabyishe byo ntazi nabyo kabisa twibandaniritse. None wowe gahema nk'umuziki w'u Burundi ubona gute muri rusange kugira ngo turabire hamwe ahari utunenge n'atari utunenge? Muziki w'u Burundi cyo muziki w'u Burundi kunda ubona kubyo wanje kandi je pense yuko nka 80% 85 muziki w'u Burundi tout simplement warateye imbere. Yego warateye imbere kwera iki bati warateye imbere. Par exemple nka Fabere Burundi wewe ndakubwiza ko ndakubaza. Yego kitubara kugira ati umuziki w'u Burundi warateye imbere. None Fabere wewe umaze kubona abapeti tufatire nk'uko kuri generation iyi generation ihari ubu. Yego Romp n'abapeti zona bavuye ngaha mu Burundi baragiye gukora amashow iburaya France Suisse Belgique kana ba Dramati ba Fernando ba Double J kabona ba Dramati haya bafize ubona bari je ndisha kuvuga kubera bajya anyi ibintu inze gukora amashow hari iburaya indege bazifata hapa na hapa muguri nzi ubona mu Burundi abaririmbyi bagenda Dubai bagenda umba marero tour ba Bifese bagenda za Australia shona ko muziki wateye imbere abaririmbyi kare ntivyakunda yuko umuririmbyi ashaka kugenda uko byasaba yuko ujya kubiburaya ubayeyo akaba nko mu diaspora maze igihe kinini asanzwe azibinza entertainment akaba rero organiza show kabisa kaca gutuma ko je naka ari ngaha show je ivyo bigano mpanda birabari nyina rimwe abafizo bakavuga ati twebwe babena barorera umuntu atumye dukora show ngaha anyi ni DJ Pole. Yego kabisa tuse mbere muziki warateye imbere ngiye kubona mu mashusho media za YouTube zande urabona ko ama views barakubita kwezi kumwe 1 million abati kabisa. Yego kwe none wowe watanguye gukurikirana umuziki ryari bigenze gute? Ye Fabere jewe ntanguye gukurikirana umuziki kera je ntanguye gukurikirana basi tout simplement imbere yaho gatoyi sinawinjamo sana imbere yaho gatoyi narakurikirana umuziki nkamenya gusa urumva baririmbye nka mu Burundi nabandi abazi basohoye indirimbo nka Bafizo Roriro njya mu jama suske yapfuye nari mutoyi gose niga primaire kabisa avyumva niga primaire icyo gihe niga primaire ari mutoyi gose niga gusa nari bikurikirana nko mu muziki basohoye indirimbo bakoza amashow za hariya hariya kukiyaga hari bica rivumye Saga Plage rero iyo myaka nibo twumva Bafizo Bidondo urana Bidondo je ni nko muri filme turi muri filme indirimbo ziwe hariyo yitwa bazitwa gute indirimbo za Bidondo ari indirimbo zibiza natamani sawa natamani hari Simeoni izo ndirimbo rero ndazizi muri filme vraiment zaba ziri too much. Yego narorira indirimbo ziwe kweri muri filme zari ziwiwe Big Fizo na Kidumu twasanga muri filme muri salle de cinéma inzo kuma twirabira imbere ko filme itangura kabisa abumva bajya bashane Queen umuziki urumva aho ngaho twarakurikirana ngaho ntwari bwaje kuya twazi batoye rero niko ndakura bukebuke mbwana aho nyine sinako ndakura cyane chaza yindi generation yabayoya iyo rero basi niyo navuga ati nakurikirana yabayoya ba Sabi ba Mirisane ba Frank generation 80 harabandi bitwa ngo indimu urababona ndababona indimu bakora indimu ya na Sabiga inkuru y'ukuru ayibona. Yego bajya indimu ndababona Peace and Love Peace and Love baje mu myaka naho baje imbere yabo gatoyi Peace and Love yana bari bakaze mu myaka bavuga ati yego urumva bara abantu mu Burundi urumva twara competa bawe ati Bafize bari buraya n'abantu ze barori hari generation bati yego muziki uriko rakora kabisa
no gusa ico gihe nta social media urumva yari hari twumviza ku maradi kaje ugize bavuga ati umuziki wakurukanye ryari ico gihe ari ikiganiro ndaza abarundi bose nico bumviriza ikiganiro cyitwa Akiwacu cyashikizwe n'umuntu witwa David Karumero menga ba mu Rwanda sinzi ko yahavuye mu Rwanda yo bari handi ngo menga je aho mperuka aba ni mu Rwanda kweri kabisa David Karumero yari kuri Bonesha FM kabisa imisi yose Akiwacu sayini zijoro sayini dijoro na MC radio nabandi kuri Akiwacu kabisa yego byabizwi hari n'ikindi kiganiro cyacambo cyitwa Top 10 Tibe Award cyo kiganiro cyava baravuga n'amakuru yo hanze mugashaba mu Gifaransa yes nacumviriza cyava saa 2 gashika basi saa 4 umva bona kama urikunda kuva kera urumva kushika yaho tubandanya amashure ukazomenya gutunga ibya social media bikaza ubu urumva ibyo radio santa byimiza sana turaba ibintu kuri social media sana nuko none wowe ubona gute umuziki wa kera n'ubu wari umuziki wa kera umuziki wa kera handa ubonera ndakompara n'ubu umuziki wa kera Fabere wasaba inguvu umina toka ngo bwiza nakon ngo napenda mu chopo kabati ibintu nibiki nakandi mu Burundi kadutse nk'abantu abademu baza barari n'imbuto abana mu segondere ukabona abana mu segondere muri universite kumba b'indirimbo ya Vishu jera yo kuyumva ndahabo mu kabari numva barayishizemo ti ni yandiri cyanje kuri YouTube kuyiraba urumva ko bitandukanye n'ibintu bya kera nico gihe cya kera ubu urumva ni ibintu byinshi bituma umuziki w'umurundi wa kera utandukana no wa kera ni kuvuga nabikubwiye wa kera muri byaragorana ukuntu ashaka kujya gukora show iburaya muga nk'ubu umuziki ngaha mu Burundi umuririmbyi nka Dramati ashaka kujya gukora show Europe Sadbisi ko ayibonye aduza gukora show muri Europe nzi aza gukora show muri Europe nayibonye urumva nk'ivyo ni bari ibintu bamutuma kari ngaha wenyene ngaha bamubwira ati ingo ngaha iburaya Fizo hano kuri za Canada biragoye ubu ubona ko basi kera byari bigoye ubu biroroshe sana kubera social media hariho amatati ariko araba ubu tuvugana ari hagati ya Vishu na Kidumu wowe nka Aimable umuntu ukurikirana amakuru y'umuziki w'u Burundi wowe uvuga kwiki ari jewe ndakwereka ngaha mu Burundi nawe tuvuga ngo tufike barateye imbere Fabere hari ukuntu utaratera imbere ukuntu ego basi kirasa mu muziki burya mu mibano umuntu keshi mubana keshi ni inzara niyo nyumbi bari byo Barundi ikintu gihari barashaka ku rwego rw'abandi baririmbyi ukuntu mu bindi bihugu ukuntu kw'abandi baririmbyi ubu unhaje wa muziki waraje bugi muziki wa kera barufise mu rukundo ko umuziki wa kera umuntu yaje gukora bawukunda muga umuziki wubu urimo business sana umuntu uzakora show aguha miliyoni 10 miliyoni 7 wewe nkaje yewe Aimable nyamba ndi muririmbyi nkabona bampaye miliyoni 10 sindana nazikorako cyambona ati bya bintu kumbe bya bintu ni sawa bya bintu birakaze maze kubona rero uwundi muntu ariko arakuvugira mu ivyo bintu zawumva umenga ewana mufa mwicana nico gituma rero uzobona birimo amatati base nka Kidumu umuntu mu muziki wo muri jendi abakuriye nta muntu w'umurundi n'umwe naho uva kuri inde amwemera gose mbwa rero kubera uza gusanga amatati yabo ngo jewe ibi nibi nkaje bari muri kariyeri imwe ibintu byabo nabantu usanga bahura mu vya karaoke bagiye no mashow bari ibintu vya live music ni ibintu byabo usanga biyobeye ni kuvuga rero nituma ndabwira ati ni ibintu by'inzara basi wewe nk'ubu kuva aho wagiriye basi ikintu wowe ubuzi ibintu wowe ubuzi imyaka ubaye ngaha BJ niho tuvuga kuri centre y'abaririmbyi wewe misi wewe umaze fo wagiriye Fabere Burundi urabona basi kugira ati kajya ryanzu na Kidumu na Big Fizo na Vishu na Vishu basi kajya kabare basi ivyo yabibona wapi Natasha ni wenzi Natasha ni warumbukire Natasha ni kubera ko nawe nkumbura afise izindi finance z'ubundi bwoko Natasha abakobwa nabagonza kumara abakobwa yego Natasha mugabo urumva ni wenzi basi mu baririmbye ubwo ati
ega nabandi bafise izindi finance bozigira yaza wowe barazana oya reka nabo nyene ntibazana atari nka Big Fizzo tuvuga ati arafise Bant Boy nawe nyene uraraba neza aho yavuye izindi finance ndavuga ati uraba aho wazavuye nta muntu umwe yoza none nka finance Fabel ukaya wapi wapi kabisa nta muntu umwe abashaka kubaho nabi ngaho turi ngaho kugira ngo turondera ama finance nyene kugira ngo ibintu bigende kwinosi nta muntu abashaka twebwe basi mu bwenge bw'iwacu bw'abantu kwinosi nta muntu abashaka kubaho nabi muri Bibiliya naho bakubwira ati ubutunzi bwiza ubuvuye ku Mana kabisa tukujya tuzetera nk'iherezo ryiza mugabo tout simplement nko ngaha twebwe mu bwenge bw'iwacu tutabura bwo ngaha ku isi nta muntu abashaka kubaho nabi banatesha nimba bafite izindi finance niyo umuntu basi tutayiraho akarore kabisa none gashaka ucubwa umushwana n'abantu wewe nta muntu gutangiraho akarore ngo ujya muntu n'umukire iki niki numva bavenera baziranutse bahaye mutu nabakire ibyo bintu nyamara nk'ibintu by'imiliyoni nk'ijana ibyo ntanamenya ibyo onya shashi yariya kabisa niko bimeze nuko dore ko kubona uyu musani cyangwa umuririmbyi DJ Fernando avuze ati ngo nakwigije imiliyoni 11 z'ama views ntiyaragira ko nsubira kuririmba abana mwe murakinira mu kibuga abahaye akanya uyu musaza wo mubwire tuze mpamaje ana Fernando kweri ya mpeti arakora kweri yego ya mpeti arakora sana kubera urana bakiva muri groupe yabo babe bayitwa gute We Love Music bakiva muri We Love Music kuko hari babiri barakoze ku giti cyabo hari groupe kituma nabwo yatijana kuri kanya muziki kera groupe kera zarakora zigasambuka kabona nka za indimu zasambutse kasha zizima urumva kabona nukuri kabona urana vuga icyo kibazo Fabel indimu wari uyitse kabona yasambu uwo arigeze so kuyumva bazambuza batakikora wapi kabisa ni basubiye Etoile Risante urayibona wayigeze kuyibona itagikora basi barasambutse baromeye barukwabo bapasi barukwabo warigeze kusubira kubabona wapi nabantu bace bazimira mugabo ndakubwije ukuri Fabel Burundi bajya abantu bantuzenya bajya ba We Love Music abantu mu Burundi nemeza neza yuko basambutse bagumye bakora umugwe bitwa ujya Peace and Love ujya wavishu hari umudemu bari batatu hari umudemu umwe imenga yarakijijwe nige mu vy'Imana sinzi ko abaye mu panegoti sinzi biki giye muri chorale ujya yarakijijwe ubundi nawe Imana yaramuhamagaye wundi rero Imana yahamagaye hacasigara umwe muguru umwe yasigaye babona yuko yari umuntu ari talented avuga ati kino kintu jewe ewana ndacemera niyo kariyere yanje ni Imana yahamagariye niyo kariyere yanje ni Imana yahamagariye yagumye akora tugama tumubona Fishurovu Jessica Ojurwi n'ubu n'umuntu umatubona ibintu bitandukanye kabisa rero ndiko ndakubwira abantu basubiriye twasuye kuronka undi mu gukomeye nkajya Petit wo mu We Love Music baya Petit wo mu We Love Music nako basambutse none ubona ko ubu bari hit barabandanya bakora ubona ko n'ubu tubazi amacano yabo ahubwo yaduze gose gusumana n'abarimvyi bakoze kera izo yabe YouTube za nabantu kandi basambutse hirya menga nta imyaka ibiri ni kumwe n'igice cy'imyaka ibiri nabantu n'ubu onye cano zabo zaraduze gose paraporo rero ya Petit rero barumbagije cyambere ari talented kweri kabisa tout simplement talented nta muntu yoza kuvuga ati turahengeshanya kandi ikindi naco bijya yarabivuze abaririmbyi bafise ukuntu mane bakira amabeze abashaka nyene bagume bamuvuga ntanyegere naho usanga bariko baradekona ubundi bukojo bwabo nka Fernando usanga ariko aradekona kuya ukuntu yemera kujya hajya ari yemera cyageze mu bavuga ibintu by'amabanki nyamba bimwe bya celeb nyamba ngo nyamba muri ya banki mbe bayitwa gute ya banki ntiyaturisha ya banki ntiyaturisha yagiye muri banki ngo bakwakira ngo isaha ngo zageze kuga banki tunze amamiliyari n'amamiliyari woza ahubwo yaragiye publicity ya banki niyo mubona ahubwo haya niho namwankiye sana ariko ciza no kongira atanayivuze nayo yavuze oya yarayivuze ya banki yarayivuze mashusho media yose bagiye bayikurikirana mugabo ahane hariye yagize yahaye
yahaye hamwe yaragiye publicity abantu bose n'umuntu atayizi atani noti bamuhaye abantu bose atayizi hawe zose tugira amatohoza usanga kwaro kugira publicity muri burya buryo baramuhaye inoti yaranashoboka none gasha umuntu wese atayizi je mbaka cyo imenye aramya ko ibikomwa abastar n'umuntu ari hanze y'igihugu y'amupeti urumva ari umuntu bakurikiranwa hose abantu bakurikirana entertainment bavuga ati banke abasani banabikamwe nizi nyimba batamuhembye nyimba batanamuhamagaye mu nyuma yoba yarahaye arayigiye publicité sale wewe uvuga ati DJ Fernando kuba yaramamarije ijya banki batamurisha man rero umuntu akurikirana abantu ibihumbi amajana 3 kuri YouTube numva ko umuntu utangwe kuvuga ibintu hariho n'umuntu atamufollowing arega ababona ibintu vyiwe akabiraba niko kiri niko cyubatse maze umuntu amaze gukwiza indirimbo iri mu ma 10 millions 11 millions keke 11 millions numva ko umuntu abarabwa n'abantu benshi kabisa numva yarazamamarije yarayamamarije banki kusumva yarahaye yaradekonye gusa entrete naho yadekonye umusanzu yaradekonye okay okay reka tubandanye none uwo nko analyse cyangwa umuntu akurikiranye hagufi umuziki w'u Burundi ubona hoko kugira umuziki w'u Burundi ube umuziki mpuzamahanga cyangwa umuziki international cyambere umuziki w'u Burundi kituma uzoba cyo tuma yuko umuziki w'u Burundi utera imbere cyambere abantu kiretse abaririmbyi abantu bose bamuri kino gihugu cacu kugira ADN yo gukunda ibintu by'iwabo ko ufise ADN yo gukunda ibintu by'iwanyu ujya Fabel ndakubaza we nka wewe ndakubaza ndabona mwana ntubone nkizi za Brarudi za Brasel gituma uzobona zikundwa go tuzibuze n'amahoro atekana nuko twazimenyereye dukunda ibintu by'iwacu dukunda inzoga z'iwacu kabisa n'amahoro turayabura kubera iki twamenyereye bya bintu by'iwacu naho uzibindi bintu by'ahandi n'izindi nzoga zivuye handi hantu ntituzimenya kubera umubiri cyo wamenyereye ushaka cyaka indi nyene umubiri ntumenyeko umubiri gituma utamenyeko ni kujya kuntu uzobona ugwaye mugo umenyereye cyakintu bisaba yuko wamukironka buri munsi kabisa uzurabe nk'abantu uzurabe basi nkabwiza mu bwiza nkabwiza zobuba bari bwakora bamwe bakongomani kora bamenyera ibintu by'iwabo bagumasha ku bare bwose bashemwe indirimbo z'abafarizi ikongomani ziwabo nuko nuko rero ikintu ndabona mu muziki w'u Burundi gituma wotumutera imbere cyambere abarundi bakunda umuziki je ndakunda kweri kuraba indirimbo z'abarundi ndakunda ibintu by'iwacu boraba indirimbo z'iwabo ubu ariko barabikunda kweri urabona ko indirimbo zo mu Rwanda mu Burundi urabona nziko zira basi indirimbo abari indirimbo iri hit sana nko mu Rwanda tufate mu Rwanda niwe tuvuga ururimi rumwe abari indirimbo iri hit canke usanzwe ukurikirana ibintu bya entertainment we nkawe urashaka kuvuga ati naka yasohoye nka Bruce Melody yasohoye reka ndarabikintu ciwe mukazokirinda ko gikwiragira mu bantu kakibura kabisa ni kwa kuntu ikintu cyabaye hit sana ataho kizibirira ni ukuvuga ngo umuntu ukunda ivy'iwanyu abaririmbyi naho hama bagakundana kabisa no gukundana rega birabona eka abantu iki kera twarabona n'amaklipe ya bafizo baroriro bose bari kumwe bafizo ari muri clip ya roriro ari muri clip ya fizo kana abarinzi benshi bari kumwe kumva ati niyo bavuze show abantu baritabira kuja kuzira kabisa mugabo ngabo mu Burundi urumva ibintu byo gukundana mabifu kindi naco abantu nabo akwiye gukunda ibintu by'iwabo kweri nk'aba DJ bakavuza ibindirimbo zo mu Burundi hano nya mu DJ nemera mu Burundi bya muri Runtown Music bya muri Runtown DJs nzenya mwitwa Feedbite cyenda mwemera kabisa sana ujya musanzwe mu muziki wo mu Burundi arashira kwa kantu karemereye kubera iki arakora aba mixtape y'indirimbo z'indundi gusa akazimixinga vraiment tukajya mu bubare urana tukajya mu bubare uri kurinywera akantu kawe kumva bariko baramixinga indirimbo ziwanyu ukumva uzinezererewe byo bindi iyo kurumva indirimbo zabaye hiti ziri hamwe wiyumva byo kuvuga ngo shamwe zana kandi zindi yije wumva kuryoheye yije kuryoheye kandi ari iwanyu uva unyene wumva uri hiti nkujya rero ndavuga ati rero kushapo kabisa yego kwe ewana umusaza je numva neza yuko ibintu by'umuziki uba ubiza ko neza
cyane yego kabisa.